fondasi tumbang datu yang sementara dibangun. Mau luas tuh. Ada yang jalan, lihat ada yang makan. Oh, ya kalau turun itu berarti jaringan kurang bagus. Iya. Semakin saya batasi 8 mega. Semua. Iya, di parang pemalik lah kita keluarga tu lama lena mak papangan kasirang punjo inan ka papanganan lah deng ki imam belan na deng ki imam malik lalu mak papangan tak ada nama tumba sabah kasi pakatan keluarga yang pentingnya masa kalotong ki yo. Nda doloan te dong mak bulu ada nama talaran di Karambau maksong gobisara. Tedong mailo tanda Karambau tanglak palisun. Tedong kalang do tandukmu Karambau lungkum palasammu iko palasama kati iko tanduk bewaran deka buntu tang mulaga tane tetang mupen nani tang tatiro rakalako tang tak parika matanta manggi rika di pokada dan rika di ulelea rante pangak rante pono rante sea-sea rante dika sirik datu tandung dika tangka ampunen seno tarampak gombang sigalatu tandung sea-sea tanai meruak tama pantaranak natong konan pangguloan na isungan kenang hukum nabuain tarong kona kayu wasik lolo na sendana lalu pantaranak natong konan pangloloan na isungan lindo sandalindona mengkarapa tamparapak pantaranakna tanlung penanian pangloloan na sambak batu lalikan baliki boko panglilik na nenek tumbang datu bakatonan na datu muaneh tuntanan sendana lalong toal loanina kulak bangka di pelen tambunan mangabe panglilik nanin patanak pak katonanda sarong hilang pinandai tananan pasak batu manggambang tukulak bangka di pelen randam batu mengguliling panglilik nalabangan pak katonanda pengkalua ape korokolondong upe usik tanda masiang temalute di purwelean lakobak banalembang mabomba di potulak danan kadang
lagu bentu tuan lipu gumua kadua darang buntu lamang lak pasuli dadi ia to sumpu manaran ia to pande padi manaran koya gumman nusak kala kutu padam tosi kandi surasan talang to alloangina tonna ditulak kabuntun nabone tonna langga tondon tade tena tosen dana bong si Allah kena mani si sumpah kena bulawan pantaran na talu lembang na pangloloan na sambak batu ladikan padang na lembong pindang puang dulu matua na tarik karonian puang pasolang boro digente padang mak padang lontok todiong padang bimbimak kaleng nataranak to anan penanian dadah to patang buah to karua buah na to anan penanian nalo pantaranak na padang disanggala lili bas setengana tiumba padang di bebo tali ngarara na padang disanggala yang nama rabi yang lolosukan daurena buang pagunturan tiumbak limbuak pakna padang dilampio gua libasi amdo sandalindona tasik tampara pakna tang tatiro rakalako tang taparika matanta pantaranakna padang kalambunan nallo katampuran nama siang ia mau tondok diam ulem bangi dai nanna mak di kamatasan tiumba padang di palesang nati bulan tei sarong nati entan di kambuno sarong malak bina apu lembang tak dungkai sananna padang dimak dika mata sakit sarong susu tungka sangan lindo duka batul panah tasik tamparapak pantaranakna ulunna salu kalua pangloloanna tandung siulunna lagi terromakamban tiumba padang dikesu mengkaram palamai tondok tobang kudu tua taruku bulawanna tomelao lagi puang rikesu lolosukan daurena puang ribelo arak to ombo kali buang boba to si kambi lemba malang to si loloan pantak nakan lolo kesu tung kasangan duka siala kena manik si sumpah kena bulawan pantaranakna padang dirante bau pali subulawanna ulunna salu bombo bulawanna tandung siulunna lagi padang tipo orong-orongan totopo pesumbangan tomalupu natoroi ringgi mabilangan nae sungi doi marapuan sabas seneng tuan wangina sangkala panda todolo kapuangan takun lakmang kadi belendo tonna ditulak guntun nabone tonna dilangdak tondon taretena tosen dana boga koi siapa tasik lambai padang di bawah duka tasik batu panah toma rapi gau-gau
tomak raki dau lagi, tomak lembang dau salubu, timbak padang di Papua, padang di Jawa, padang di Kalimantan, pasakena buang matuara apak-apak terumampa. Ia mau mepatudulangan, ia mau mepakai ke mata kalambanan. Tarampo tang titulale tekrek ketang tirumbukan ukur. Karampuata, katongkonanta, kamamaliranta, mintu ba inawan kalua, kitimang makalok tampoka, kiran de balak maumburan tantiseno, sampak bati kimotondo, pangoktonan marioki.
Sapulete, keluarga Sapulete. Mantap Sangala TV. Oke, Halo, baik. tetangga Sangala TV, mantap. Selamat pagi tetangga. Pagi. Hai Sangala TV. Hai Sangala TV. Hai. Sukses selalu. Oke, terima kasih. Cucu nenek yang kasih minta dulu dompet. Ya. Halo. Halo, Pidin.
di Panampol ako to ditugaskan tangani tangka suruh dan na boyo bang tu tahun dagat kami bisa minja bang mute napik na inam protokol andi mo milo papangan to tangani tangka suruh dan na boyo tu keluarga dagat kami ke Paralumi. Nah kemudian lagu Thomas Sailong yang na din patamu dako da mo mikir kelangan hindi mo kumiyong membela na boyo kami daw. Jadi paindabangan niya yung ke tama po itu tamu daw Usman. Oi tabe adi kamata saka puleng bang kiwo koi adi kaki tingayoi.
nang bukun nang wangin kena na tarong ko na asik lolo na sen na bunga. Pandemi Teto Mandaa pa Malipong Pindang Mandaa Situ 5 Situ Tampo Batingan To bintin pa Tibang Kolola Sidikin Lengo-lengo Si Pangalolan Mario Laki gua lalang nampakan sa malaw era. Lapit ikaibakan sang ninda ilalang. Lalangan laung pamasyang asabu. Sang nararata. Laung pamabong baluangan temay. Pak gantian makaraeta. Lakoangga salurara salumuku tangki kanan tangki kiri. Tumanda pariwan malabina dawati sungan di Sandakara inan di Saladi Gayam di Lindo Tau sungan di Kulang Buma di Sandang Maudi Lana di bagantian datin ko sama-sama malatun dalam di pamasiyang masambo lokote Tarang pangmasang ka aliyo mo, titandong kalot natin. How are you? Let's go. Pasanang saling aduan, tatapalian suling pa pirangin tatang sinaanatang lain na mula tatanang itali na. Pahit jadi pak gantian tadi karuna. Lakuin ang tulatan yung pataro katungkunan ta. Bibito. Oh, okay, boy. Ay, nandiyo. Iya mo to rombongan na. Keluar ka, ang rumah ni Elisa Mangeka. Okay. Keluar ka, ang rumah ni Elisa Mangeka. Doon ay bong kakarading. Tungkunan pala ka. Yeah. Rabo makende ng tinong tutumak doon ng laki may bato na bumabakayis. Okay, you did. Rombongan siya Nenek Heru. Pak Mama Nathan. Siya Nenek Heru. Mama Nathan. Lumaya dia Mama Nathan. Rabo makende ng tinong tutumak doon ng laki. Kung pwede kira ramang bang pulaman ang bulan
Kulonan lima. Jaringan tes sila. Rombongan siya ni Erapa. Lalu katong kunana. Kini ni daw alang turuan ambil bagi boko. Lanta nomor 6 kulonan lima. Rombongan siya ni Eroi. Latul panduk terang. Oh, iya correct. Turuan. Pekameran. Bagi boko. Taruh lansam, talung pulau Indonesia. Rombongan si nenek ade, karuaya. Rabu putih itu rada makam manung pelambanan buku kita masih keder mak tete tangkian suruh. Lambat taruh kata umpuran nanti tiga masa dia lama tunggu mak kampung sana dawa lama turun pekambiran balik di boko. Si taruh lantang. Bro talung belum bisa. Keluarga Sabah Karuaya. Rabu putih rama kamban pelembanan buku tang si piaderan mak tete tangkian suruh. Lambat taruh katong konan nakin mas kalian atong mak kampung sana ada walang keluarga alang letere. Rombongan na siya tamu balik. Rabu putih rama kamban pelambanan buku tangan si piaderan mak tete tangkian suruh. Alam patarro katong kunan namin tamalantang na bro. Talung pulo misa. Rombongan na keluarga pengerisi. Ayah, tumbang na tu. Rabu putih rama kamban pelambanan buku tangan si piaderan mak tete tangkian suruh. Alam patarro katong kunan namin tamalantang na bro patang 22. Rombongan siya Mama Frans, Makassar. Mempatulah ko Bapak Yes. Napataruh katong kulang namin tamalantang nomor 10 karuan sa 10 kasi. Rombongan siya Nenek Pina Mengkende. Mempatulah ko Nenek Ayu. Napataruh katong Rombongan Nenek Kristo Mengkedek mempatulah ke Bapak Alio. Taruh katong kuno namin tamalantang na nomor 7. Rombongan Siya Bati itu kekau. Rambo putih dari makamban pulambanan kuputangan sebenarnya mak tete tangkin suruh lang pataruh katong kuno mungkin gini sali alam katong kuno kambun usan dawalang turun pekambiran balik boko. Alam. Turuan pekambiran balik boko si taruh lantang nomor karua. Keluarga yang kapal tua, bokne. Keluarga yang kapal tua, bokne. Rambo putih dari makamban pulambanan buku tangan sebenarnya mak tete tangkin suruh. Lapat taruh katong kuno namin tamalan tangan nomor kasira. Rombongan na Papa Angura Kendari. Mempatulah ke Bapak Nopi. Taruh katong kuno namin tamalan tangan nomor 20 na 25. Rombongan Papa Angura Kendari. Mempatulah ke Bapak Tini. Taruh katong kuno namin tamalan tangan nomor 20 bisa. Rombongan Bapak Astela. Timika. Mempatulah ke Bapak Teddy. Taruh katong kuno namin tamalan tangan nomor 20 bisa. Rombongan Bapak Alisa. Bapak Alisa Karatua Lampio. Mempatu laku Bapak Fidel. Taruh katong kuno namin balik boko. Si taruh lang tangan nomor 20 na 27. Ay, hujan tempat dari sana. Rombongan Bapak Alisa. Karatua Lampio. Mempatu Bapak Andre. Taruh katong kuno namin tamalan tangan nomor 20. Halo. Halo. Rombongan ko tete ra makan pulang makan buku tang asih dia. Ati titang sekian suruh ulang betarung katong kunan namen tamangan tang. Bro 65 sana ko 60 karuan. Huram. Rombongan si Nenek Ai. Keruaya
Mempatu lo konek ketli. Taruh katongkonan na. Ketli kena sekali alang katongkon mak kambuno sane. Daw alang toruan toma parenta. Lantang nomor 26 dan 27. Rombongan siana ini karuaya. Mempatu lo kemamayan. Lapat konan na minta lantang nomor 20 karua. Rombongan apa Pak Dapun batu gamara. Pak Dapun batu gamara jumai mangkasa makale. Mempatu lo kemamayan. Lapat taruh katongkonan na minta lantang nomor 20 karua. Rombongan siana Iranis balik tumbang datu. Rambu begitu cara makan pelemanan buku tamas beda dan mak tete tangkian suruh lawan pataru katongkonan akhir 5 kali alang daw alang aturan topan pelemanan buku tamas beda dan mak tete tangkian suruh lawan pataru katongkonan akhir 5 kali alang katongkonan kamu sana daw alang aturan pika renta malantang namro talu pulung kasira rombongan sian nenek irin mbak tu mama gusti jong mai mandede nenek irin mbak tu mama gusti jong mai mandede Mempatu na ko nenek ina. Lampataru katongkonan naman tamalan tangan namro talu pulong kasira. Rombongan keluarga almarhumah nenek Syah Mangika Bunga Keraring mempatu lo Bapak Yesi. Rombongan keluarga almarhum Jemanti Jom Mangkale Mempatu lo Bapak Yesi. Rombongan keluarga Bapak Jeni Jom Mangkale Mempatu lo Bapak Yesi. Rombongan keluarga Bapak Loan Mangika Jom Jakarta Mempatu lo Bapak Yesi. Rombongan keluarga Bapak Brahma Lolo Jom Mangkale Mempatu lo Maysangata Kalimantan Timur Mempatu lako Bapak Yesi. Rombongan keluarga nenek Naranda lo may Pak Tengko Mempatu lako Bapak Yesi. Rombongan keluarga Bapak Arol Rumpa keluarga Bapak Arol Rumpa Jomai Kuala Lumpur Malaysia Mempatu lako Bapak Yesi. Rombongan keluarga Indo Luring lo may Palesan Mempatu lako Bapak Yesi. Rombongan keluarga Bapak Salpa lo may Busia Palesan Mempatu lako Bapak Yesi. Rombongan keluarga Bapak Ajisa Durian Bapak Yesi. Rombongan keluarga Bapak Ean Mangika Dayaneran lako Bapak Yesi. Rombongan keluarga Bapak Ima Jomai Makassar Mempatu lako Bapak Yesi. Rombongan keluarga Mama Anita Rumpa Jomai Makado Mempatu lako Bapak Yesi. Rombongan keluarga Bapak Alana Tandirirmu Jomai Makale Mempatu lako Bapak Yesi. Rombongan Bapak Pedi Jomai Jakarta Mempatu lako Bapak Yesi. Rombongan keluarga almarhum Petrus Tandirungre Jomai Makassar Mempatu lako Bapak Yesi. Rombongan Bapak Aurel Jomai Makale Mempatu lako Bapak Yesi. Rombongan Ika Parebong Jomai Tangerang Mempatu lako Bapak Yesi. Menduna to Mempatu na lako Bapak Yesi. Lakin dia masali alang ada alang keluarga alang leterge sitaru lantang nomor 10 karua 10 kasira. Sitaruna Romana keluarga ne santi sampai taralia lo me kaloto kon lampio rapu putih dera magamban lambanan buku tang siti aderan ma tete tangkian suruh lakin dengan masali alang daw alang atoron to paringi ambe bebo sitaru lantang nomor 65 selako 60 karua. Rombongan nasiran nenek siking Jomai Makale Mempatu lo Aron. Rombongan
mana nenek kelana kesu. Rampo maarende dan terung. Tutun mga tokonan laki mempat ulang bapak kelana. Lapataru katungkunan natin lima sali alang atong kuma kambuno sanit dawalang keluarga. Alang letter C sisaru lantang nomor 26 dan 27. Romangan nadu dong katungkunan natin lima sali alang atong kuma kambuno sanit dawalang letter C sisaru lantang nomor 26 dan 27. Romangan Papa Adela Jome Wasponda Mempatulang bapak kelana lang bataruk katungkunan naging lima sali alang atong kumakan bunasan ito alang liter jesi saru lantang nomor 26 na 27. Rumo na Papa Peniro dan nakita kisu Petrus Saugala batu Papa kita Petrus Saugala batu Papa kita Jome malam mempatulang bapak Andre lang bataruk katungkunan na minta lantang nomor 22 Romana Petrus Saugala batu bapak kita demi malam mempatulang bapak Aru lampataru katungkunan na minta malantang nomor 30 na pak saya dapat 37. Romana Petrus Saugala batu bapak kita jomay malam mempatulang bapak Dona lampataru katungkunan na minta malantang nomor 50 na pak saya dapat 50 karua. Rombongan Kolonel Yapura mempatulang bapak Andre lapataru katungkunan na minta malantang nomor 22 rombongan na Mama Adeo Jomay New Zealand mempatulang bapak Andre lapataru katungkunan na minta malantang nomor 22 rombongan na siya Nene Diel lo may bebo Rabu putih tera makamban pulamanan buku tangan sepeda mak tete tanggem suruh lama taruh katungkunan nama tamalan tangan nomor 65 saya lakukan 66 karua. Rombongan nasi nenek hati lo mebebo. Rabu pemandak buku dengan ada makamban babi tintonon sari buku tangan sepeda mak tete tanggem suruh lama taruh katungkunan nama tamalan tangan nomor kasera. Rombongan nasi nenek Luki lo melatio mempatu laporan segala. Lapataru katungkunan na minta tangan nomor 30 rombongan keluarga ni bang lo may bebo rampo putih tira makamban pulambanan buku tangan sepeda na makatete tanggem suruh lapataru katungkunan na minta tangan nomor 65 saya dapat 66 karua. Rombongan na Pram Lolo Jomo may makala mempatulang ko Mama Gabriel lapataru katungkunan na minta tangan nomor 10 karua 10 kasira. Rombongan keluarga Tandi Pada Dome Mengkete Rampo putih tira makamban pulambanan buku tangan sepeda mak tete tanggem suruh lapataru katungkunan na minta tangan nomor 30 bisa. Rombongan Mama Ayuel no kalen malam pio mempatulang Pak Putri lapataru katungkunan na minta tangan nomor 50 kasira saya lakukan 60 na apa. Rombongan keluarga Nek Ruluk dan memang ngape talung upinannya Rabu matang ken suruh lapataru katungkunan na minta tangan nomor 52 talu. Rombongan keluarga Nek Doso lemerangi balik tumadatu Rabu matang ken suruh lapataru katungkunan na minta nomor 52 talu. Rombongan Indo Poya batu nenek rapi irang ng batu rampo putih tera makamban pulambanan buku tangan si piade dan mak tete tangkil suruh lapataru katungkunan na minta tangan nomor 40 na 45. Rombongan Mama Esing Wandula mempatulang ko Nek Cika lapataru katungkunan na minta tangan nomor 40 Rombongan keluarga Nek Sampai Batu Makale Rambu putih di ramakamban pulambanan buku tangan sepia dari mak tete tangkian suruh lampataru katungkunan kendek ala turun pekamberan balik ibu ko sitaru lantang nomor 30 misa. Rombongan Dr. Mary Makassar Rampung putih ramakamban pulambanan buku tangan sepia
dire mak tete tangkin surut melompat taruh katongkonan na menta malantang na namro 30 misa. Susi mo sangararang tapakan tenan burawan tadi kambio santun. Apa depi manitang matari ketanung tamatali ngaduan tatang masih sebani darat rektama karangan pasiluanta. Rampo bang miki ide tongkonan kada pandung pa urelean tapasikitanan ni baktu tapa kanolo. Susi duka to tong dilak palak paira dan di rodan tinggi dio batangan di kaleta di dondon to batangta. Kumoya tomai apa tama lasipa kada melong kita tapa patuan tamane umpa kita ipainan. Dan naseupak katongkonan ta sundul lolokna upuk pendaunan na tabe tamakayulang sulay kararata tabongkaran kaludende pakapu na bulawanta tatutun lako inan mangka disabu batu inan na parapuat tu tapato. Iya. Dituru ada alam tetondok si pemalola dalam cedainan kiri rampo tongkon nadentu tanda kasih kita kata hubungan sama aru pakai jadi tumi dan kande ada atas sebelah itu tondana soal ruangan sampai Nah, marasa seperti itu orang putlo. Di luar tabe kote bamba korang babangan na kabarkonan. Ia tu orang putlo na sama. Keluarga seni boka butuh tempasa dodok. Seni ape dan tiri alobaka. Papa Eyang Bak Tumilu Madao. Natagalla Madao buah angin Gorigalla Madao buah angin Kalimbuang Kalla Madao buah angin Siapa Pak Yaya Makassar Bapak Ape Balik Papa Bapak Hans Gantiri Alobaka Selin Nadia Panopo Tokbau Bapak Norin Rekor Mama Reski Gua Angin Nangin Bapak Eli Bonolan Bapak Gebi Sanata Bapak Ika Gua Angin Nangin Bapak Andri Gua Angin Nangin Lumele Sarungallo Rantepao Gobi Kalimbuang Adakah? Bapak Alpin Gua Angin Nangin Bapak Peniro Kente Kesu Bapak Ondoan Tandung Lakbo Sitaruna Bapak Deno Randan Batu Insinyur Simon Mantong anggota Dewan Jomai Kandari Bapak Deno Randan Batu Sianenek Kepin Batu Pong Panti Karwaya Sianenek Kepin Batu Bapak Panti Karwaya Sianenek Kepin Karwaya Nenek Kepin Karwaya Dr. David Alorerung Bogor keluarga Nek Mairi Babangan Buntao siapa Pak Gusti Diomai Sorong Papua Siane Asi Indeboko Mama Rei Babangan Buntao YR Sampianin Babangan Buntao Nenek Asi Boko Nek Batti Tok Kakau Bapak Nelsi Puncak Jaya Papua Nek Arlen Bebo Siane Sampira Tumendeng Bebo Mama Pina Limbong Balik keluarga Nek Rungo Kalimbuang Tumbang Datu Mama Jenny Makane Siane Agung Tambunan Papa Axel Makassar Papa Rizka Tapak Buntao Nenek Jaya Yomai Rembon Papa Anugrah Rembon Mama Brian Berau Mama Obama Makassar Mama Wandi Balikpapan keluarga Bapak Rinel Mandekek keluarga Bapak Rio Makale keluarga Bapak Ima Makassar Bapak Rikar Pak Gasingan Lemo
Bapak Dodok Sorong Papua, keluarga almarhum Nelita Tongkonan Pak Pulungan Leato, Siani Weni Salutubu, Bapak Pikis Makassar, keluarga Nedalla Tongkonan Topau Laptio, keluarga Serli Tongkonan Topau Laptio, keluarga Dr. Stepanus Gunawan Manado, siapa Pak Pelda Jomai Makassar, Dokter Peldaruntung, Pak Dokter Sylvester Punggayo Makassar, Dian Runtung Jomai Kupang, Agung Runtung Pak Dokter Dokter Cindy, Dokter Julius Pasoron, Bapak Weni Sanata, Seni Julio Ampan Lampio, Bapak Rian Ampan Lampio, Nejo Ampan Lampio, yana sama turana buku lalendu tamate tarampak di Pamasangka. Yo, la susibang mate, maling gaduga to orang bukilong dari na kemana tama di umay, yan nasakta no pa sama yang ampak di apa tingantar di si nabuko, labi mo na nila yung Amin bosku, lancar jobnya apa nih, sangat lah. Ya, terima kasih. Baik na susimoto, tabi kapan kita. Halo, gimana bosku? Oke, laku mana beri katanya pereng. Pasti setiap pamatan dolo. Nah ini teh dolo tuh misa pengantar nataki lantai samanya purana padang. Kota rana di kuak kumagola di lenda lah di lese teh bayi di na bok marasa taka masing-masing nata maduka tuh rombongan. Iya, teman-teman. Iya, Bapak Pastor Ian Sulo Pakana. Ya, tahap satu titik tabe. Lasa maya kita bulan padang lata tingayo. Selamat dari Komodato, ini namanya Pak Lele Garlan. Oke. Pak Lele, ya. Saya. Lako toro di batu-batuan na di buape di Indo. Ondongana tu kita mintu rampong tongkan yang lalekone di dawape si sola Indo. Toro rapasan tu ta pelaku mangsanya tua tu saka saja. Lante terampak, lante ulu baaba di Pamasangka. Apabila nalabi atun nalaki nanay si tamu temay kande seway daun pamuntuy kan batang kaleki kipalaku pasake mati olomi opuang kumulami pasake te kande seway sakka sadia dio tingayoki masolanasa nausorongan ni kamatotoran kamabukuan kabataran tu batang kaleki patarui temai sara lante alo totemo lang katongkonan lante inan iate limbong temai rapu talang rarabuku damay ulun nalangi tiparetik namin yang alambe matallo kede dio may matallo matampu limbong lang tongkon yang luleko na hindi ambe apa nalambi atun nalaki nanay si tamu temai kande siaway tontong mo kami upuang pasaki kani masolanasang ipasaki te kande na pamutuang kani kawa mabukuan kabataran kamatotoran mitontong pasaki
te katong konangki ondong pernah kami tonton sorongan kan ni Allo Mailo cuaca yang baik laki nanay umpogau katong konan lante Allo Totemo pasakit may mintu tol rampo tamate uluba-aba kamarusenan lupa anarampo mana apa dia may inananay kede tamate uluba-aba katong konan lante inan iyate bela na Yesu Karisto nagtunggan duma parenta si sulakam na pinamasallo Totemo siya tontong sa lakona amin dan sa naambe na anak na pinamasallo amin. Yo, sedian juga kematian tapos na nasa kurna sumangan ako tuang pastor. Marobong na yun, ito kumandi dulu. Pasabayangan. Dari Kumandi may dolo. Kumandi dulu kami. Iya. Kami masuk itu Oke, iya pastor. Makan dulu. Yang mana Kak Pak Dewan? Siap. Oke. Mantap. Siap. Ya, tong aja kuning. Ya, oke baik. Oke, Ya. baik. Oke. Baik. Ayo, kru-kru makan dulu. Makan dulu, kru-kru sana. Kemana kita makan? Di sana. Oke, Abraham Moron. Oke, kalau bisa nonton streamingnya. Kalau biasa aku nonton Kasura Nyompit, iya. Ada asisten namanya Om Paul. Ya, karena Om Pit ini sudah tua, jadi sudah tidak bisa terlalu banyak berbarkan. Jadi ada asisten yang bisa ganti-ganti. Mari kita makan. Oke. Kita makan. Apa itu? Itu bumi ini. Iya. Mela pertoro itu kalau may tungkar kurungan niya mulai istirahat ki apa tatiro situasi. Bilang na kualo sarra teta ikula si pangatangan. Jadi ya tu di pamale sama tu sangan dan ina sampai kaya mo di babangan katongkonan. Jadi laku kita keluarga tu lemale nama papangan. Oh. Kibisay yanta lalu-laluinan tamale apa pangan dak dua sebab bawa arkan lain dalam natur itu kamu tadi apa Tapi kita pada rombongan bisa maka disabu Mama Obama di Omai Makassar na Nenek Adam sampai Mai Petarian. Obama. Ada Pak Rimbir. Oke. Waktu nabi kita makan tapi ada lagi rombongan mau masuk. Jadi sambil makan sambil Satu. Ya.
tang tirori kang amang aile si tolong tampo bati tang si bango to Mario tang buang ya makadatum enggak ama bautang ngawas salasam alale apa dak tabani kaaturam no den batosum mulle gaya anganale sola solon tarabam anganale ambe pirang ikamam atile ang kilolo ang kumbating imipo kinaloy lalan ng kilolo ang kumbating imipo kinaloy lalan lelelele natongkon pole pan tari sana anggato diumba tetuku abana inde padang tua balo to dullo ko rumbo karuanna inde lipu tumbu kumu kumu na nai bindan inde tong konan na nene di bo nene tunan na inde esuman makaraeng na sia nene sia babane belan na inde tarku bulan na lalosu kandau rena na lambi sumpu sukana na dete kan na bununa tentolon toko pedelet na tigente tomo siongi na tololo pasarongan na turu to mamma amo daute inan makaraeng na daute esuman pentua inan ia mo banda masienan na bandal balam na uren dan kiling mo masan da malotong umbarayang kita sige mangara di bolong untong konne allo lebona unne sungi kulla sumulena Yang
kanya tahun segini. Ha? Oh iya le. Udin sa unay kong balik ito. DJI Mini 3 Pro. Apa itu apa? Emang kena 4 Mini Pro.
tabe la ko kita masolana sangat lanala katongkonan belana allo ma tentarlo mo te temo jadi atu te dongona ditunu misa ditinti tonna lu todolo di gua mantunu salah. Jadi belan nalam mo kasarenian totemo allo ma pentarlun ko ya tu te dongona ditunu misa ko berusaha mo komitu lampo saraan ay yo jadi lami posara amo sonana sangat to ko tanggung jawab ani mo. Maleki yumba akan kami ni malewutu kantora anak-anak karang mawulungki sirra sari sekoko oki untiro agan nalon no pasiriwan namu aneh.
Iya, inang la susin nama bating, inang atin nama Maria, la si Allah umbating si Solon de Maria kumua, la koton 60 yoto, dede 1273, ton 60 yoto pak tu sapiri, dede 1273, malah kutulung kata geser di sini, sabah koden noto latas tu. Sekali lagi disampaikan kepada yang punya kendaraan atau sopir dengan DD 1273 diminta hanya untuk geser atau pindah parkir. Ini bayar dulu, ini bayar. Kapan dulu? Mesin satu loh. Nanti kalau turun itu turun makanya. Kita bawa saja ke sana. Maktan na londong mapana ata langan no ya toda tau membule amporia. Mana uang? Kuma ta besi satu. Sekali lagi disampaikan kepada yang punya kendaraan atau sopir
DP 1273 diminta persennya untuk geser sedikit atau pindah parkir. Ina senga keto senga ina lain nya to lain den kabuntutan nalaga tane te tanah siang la. Iya, lah maapenduan kan mesiman rokote pembatoran mengalama bento lemen kata rokote pesulunan ketumpunan lako anggan nate toman dak pasti tu lima si turu utam pubatingna to bitin pasti deken lengole masih pangelola ni de Mariona mau dongan lako anggem mi gayang rumah adi salempangi kandore mau di lagi gua tabe rokotin banting ayo makarai mi ang kamairi belanna si ulang si kadende na pak gantian anta inda sama-sama datang laki pamas yang masambu laki pang bomba luang semua rombongan keluarga nemboka lo mebutu tak pasang rampo putih rada makamban pulambanan buku tak kasih piadera matete tangkian suruh lambat taruh katong gonan akin nege masa di alam matong ko makan bunuh sana daw alang torwan pekamberan baliki bongko si taruh lantang nambro kasiran rombongan si Papa Ian waktu milu umadau Papa Ian waktu milu umadau jome buah angin-angin Rapa kemarin dia nanti dong matutun mak ataupun laki umput tete rada makamban pulang banan buku tak masih piadiran mak tete tangkian suruh lapa taruh katong bulan mungkin ke masa di alam atong kuma kamu bunuh sana daw alam letter si taruh lantang nasya nenek ini rombongan na nantagala amadao nantagala amadao jome buah angin rampa marin na nantero tutun ma komba kalete umputete rarama kampana pulang banan buku tangang si piadera ma tete tangkian suru lampataro katong konan na mintamay ng tanggian suru lantang namro 10 talong misa patang 2 si taruh inan na siya nene ini
Rombongan Gori Galak Madao, Gori Galak Madao, jong may buah angin. Rampo marene nanti dong utu na tokonan laki umpotete rama kambano polapanan buku tanga si piaderan. Ma tete tangkian suruh. Taruh katong kunan namin tamainan baktulan tangkian suruh. Nomor kasira talo misa batang pulon 2 batang pulon na paksel ke batang pulon 5 si taruh inan nasya nene ina. Rombongan kalibuang galak madao jong may buah angin. Raba mare nanti dong untuk mga tukunan laki umpotete rada makamban ng palambanan buku tanga si piade dan maatete tangyan suruh. Napataru katong konan na minta mainan tangyan suruh nomor kasira talong misa patang pulon 2 si taru lantang nomor 65 kadua sola inan na baktilang tangan siya nene ina. Rombongan Bapak Anugerah jong may rebor mempatol ako Bapak Yesi mempataruh katakunan namin tamalan tangan nomor 50 kasira. Rombongan Mama Brian jong may berau mempatol ako Bapak Yesi mempataruh katakunan namin tamalan tangan nomor 50 kasira. Rombongan siya Mama Brian jong may berau Brian jomay berau, mempat atau mama agak Brian. Taruh ketemuan namin tamalan tangan nomor 50 kasira. Rombongan Mama Obama, jomay Makassar, mempat atau Bapak Yesi. Taruh ketemuan namin tamalan tangan nomor 50 kasira. Rombongan Mama Awadi jomay balik Papa, mempat atau Bapak Yesi. Taruh ketemuan namin tamalan tangan nomor 50 kasira. Rombongan keluarga Bapak Arimel yung may mandate. Patulog Bapak Yesi. Taruh katakunan namin tamalan tangan nomor 50 kasira. Rombongan keluarga Bapak Rio. Keluarga Bapak Rio yung may makale. Patulog Bapak Yesi. Taruh katakunan namin tamalan tangan nomor 50 kasira. Rombongan keluarga Bapak Ima. Keluarga Bapak Ima Makassar. Mempatol ako Bapak Yesi. Napatar rombongan na Bapak Dodo. Jome surong Papua. Mempatol ako Bapak Aru. Napatar ko katakunan namin tamalan tangan nomor 50 na paksa napatal 50. Rombongan keluarga almarhum Nek Lita. Keluarga almarhum Nek Lita. Lo metokunan Pak Pulungan lihat. Rabo betete rama kabar. Manang buku tangan si piade nama titang yang suruh dapat taruh katakan namin tamalan tangan nomor kasira. Rombongan siya Nene Uwini sa tubuh. Mempatol ako pumorombe. Dapat taruh katakan namin tamalan tangan nomor 60 kasira. 70. Rombongan na Papa Apika, Boko, tumana tu. Mempatol ako Melda. Dapat taruh katakan namin tamalan tangan nomor 40. Rombongan na Papa Ami Jumayambon, mempatol ako Melda. Taruh katakunan namin tamalan tangan nomor 40. Rombongan na Papa Alia, Makassar, mempatol ako Melda. Taruh katakunan namin tamalan tangan nomor 40. Rombongan na Papa Arli, Jayapura, mempatol ako Melda. Taruh katakunan namin tamalan tangan nomor 40. Rombongan Dr. Fransario Jomay Kendari mempatol ako Cipriano Trisno. Napataruh katakunan namin tamalan tangan nomor 20 bisa. Rombongan ng keluarga Oma Perel. Alamat asal kosong. Keluarga Oma Perel. Mempatol ako siya na Paleri. Napataruh katakunan namin tamalan tangan nomor 20 bisa. Rombongan ng keluarga Oma Dadi.
Jomay Kendari, Mempatu Labosiane Paleri, Lapataru Katokonan Nabi Tamalanta nomor 20 bisa. Rombongan keluarga Sulu Paladu, keluarga Sulu Paladu Jomay Kendari, Mempatu Labosiane Paleri, Lapataru Katokonan Nabi Tamalanta nomor 20 bisa. Rombongan keluarga Nikolaus Jomay Kendari, Mempatu Labo Ampuna Sene Clara, Lapataru Katokonan Nabi Tamalanta nomor 20 bisa. Rombongan Profesor Dr. Julius Pasolon, Makno alamat asal kosong. Rombongan Profesor Dr. Julius Pasolon, Mempatu Labosiane Paleri, Lapataru Katokonan Nabi Tamalanta nomor 20 bisa. Rombongan Bapak ini, Bapak ini sangat. Mempatu Labosiane Kaila, Lapataru Katokonan Nabi Tamalanta nomor 60 Kasera, 70. Rombongan Nenek Julio Lomeampan Lampio, Mempatu Mama Itna, Lapataru Katokonan Nabi Tamalanta nomor 40. Rombongan Pak Rian Ampan Lampio, Mempatu Mama Ica, Lapataru Katokonan Nabi Tamalanta nomor 40. Rombongan si Nenek Jo Ampan Lampio, Mempatu Mama Ica, Lapataru Katokonan Nabi Tamalanta nomor 40. Rombongan Bapak Rizka Domay Kapa Abun Tau, Mempatu Mama Dona, Lapataru Katokonan Nabi Tamalanta nomor 50. Nak Pak saya nomor 50 Karua. Rombongan keluarga Nenek Iyaya, Rebon, Mempatu Bapak Yesi, Lapataru Katokonan Nabi Tamalanta nomor 50 Karua, 50 Kasera. Rombongan si Nenek Ape Gantiri Allo Bakba, Nenek Bapak Yaya, Bapak Yaya Makassar, Mempatu Bapak Yesi, Lapataru Katokonan Nabi Tamalanta nomor 50 Karua, 50 Kasera. Rombongan Bapak Ape balik papan, Mempatu Ketlin Lapataru Katokonan Nabi Tamalanta nomor 20. Rombongan Bapak Hans Gantiri Allo Bapak. Oke, baik. Sangatlah TV. Iya. Ketlin Lapataru Katokonan Nabi Saya ikut terus dia punya live. Sitaru lantang nomor 20. Rombongan si Nenek Nadia, Jomay Tokau Palopo, Mempatu Lako Nenek Jaska, Lapataru Katokonan Nabi Tamalanta nomor 50. Saya 50 kedua. Rombongan Bapak Norin Rebon, Mempatu Lako Pak Yesi, Lapataru Katokonan Nabi Tamalanta nomor 50 Kasera. Rombongan Mama Reski, Buah Angin, Satu Rombongan Bapak Jadi, Benar, Mempatu Mamanya. Lalu Katokonan Nabi Tamalanta nomor 20 Rombongan Bapak Gini Sanata, Mempatu Mama ya. Lalu Katokonan Nabi Tamalanta nomor 20. Rombongan si Nenek anak Mbak tu Om Ratu. Rombongan si Nenek anak Mbak tu Teriak, Mempatu kurang Linus Saka. Kurang juga, aduh. Bagaimana buka ini tidak? Malam baru boleh. Lalu tungkulan na minta mainan batu tentang nasi Linus Saka batu apa Yesus. Rombongan Asia Mama Obama Jomay Makassar nomor 52 Kasera. Sidarula Mama Pina, Mama Napina, Linggo, Bali, Mempatu Lako Papan Yesi, Lulaku 50 Karua, 50 Kasera. Keluarga Nenek Ungu, Rampo Agung, Nenek Na Agung, Rampo, Mak Tangkian Surut. Begitu oleh Nenek Na Agung, Tambunan, Rampo, Mak Tangkian Surut.
Bapak Aksel, Bapak anak Aksel, Makassar. Mempatula komintu anak tomate, tibakan kakondiran. Yata mempatuna tangkesur, mempatuna lako anak tomate. Lulako ki tandung pulo misan na patang pulon dua. Sitaruna, senene Arlen, nenena Arlen bebo, mempatula ko Bapak Putri, lulako 50 kasera, 60 anak. Senene Sambira, nene Sambira tumending bebo, rampo matangkesur, lulako karmasera ko kasera. Senene Asi, Nene Asi Bokko, rampo matang kesuru, nulako karwana kasera. Nek batti to kaluku, rampo matang kesuru, nulako karwana kasera. Bapak Ika, Bapak Ika, dua aminani, dan Bapak Mama Kera, nulako puluh kalua. Bapak Andri, dua aminani, dan Bapak Mama Kera, nulako 20 kalua. Sene Asi Bokko, Ulako 26 27 siya Mama Ri babangan bukau mempatula ko elekedi ulako 26 27 yeler Santiani babangan bukau mempatula ko elekedi ulako 27 lumele salungago tante pao mempatula ko elekedi ulako 20 gobi kanua mempatula ko Mama Naea ulako 20 kanua Bapak Alpi, Bapak Anak kedua, Bapak Pirilo, Bapak Anak Pirilo, Yesus mempatula ko Mama Iyan, mula ke pulau Kasera, Bapak Ondoan, Bapak Anak Ondoan, Tanto Labo, mempatula ko Senenina, mula ke pulau Kasera, Bapak Deno, Bapak Anak Deno, Rana Babu, mempatula ko Senenina, Ina, mula ke pulau Kasera. Isius Simon Manto, anggota Dewan Jomai Kendari. Isius Simon Manto, anggota Dewan Jomai Kendari. Mempatu lakukan sekali pada ini Bulauki Arif Sitaruna Bapak Dino Bapak Dino Randa Batu mempatu lakukan Manayan Bulauki Pulau Kasera Nenek Kepin Baktu Pengpanti Karwaya mempatu lakukan Nenek Leri Bulauki Patang Pulau Nenek Kepin Baktu Papa Panti Karwaya mempatu lakukan Nenek Naina Bulauki Patang Pulau Kasera Nenek Kepin Karwaya mempatu lakukan Mama Ana Ronald Bulauki Pulau Kasera Nenek Kepin Karwaya mempatu lakukan Mama Arisa Bulauki Patang Pulau 2 Dr. David Alorenu Bogor mempatu lakukan Bapak Narai Bulauki Patang Pulau Kasera Keluarga Meri Babangan Bintau mempatu lakukan Bapak Gusti Bapak Anak Gusti Soro mempatu lakukan Bulauki Patang saya ko 20 Depi mereka mengatakan tentang sisi Maladiga sangat akrab dengan Oke, bagaimana? Makan. Sudah, makan. Kopi kopi lagi. Bapaknya tarampak masangka, bapak tarampak, karena itu barang itu tamaman. Siapa Pak Reno? Bapak Sirawandula, Bapak Adi Jakarta, keluarga Iles Balik, keluarga Boka untuk Topasa. Tidak dulu ya, kita ganti lagi Desi, Batu Pomo Puking Malangke, Reski Jomai Malangke.